Milutin Milanković kroz Vasionu i vekove, 28. deo, 35. poglavlje. Pada kiša, no to ovde ništa ne znači. Čim kiša prestane, osušit će se pošljamčane staze, pa ću po njima moći šetati i pritom dvostruko uživati u svežini vazduha, pročišćenog i ozoniranog kišom. Kiša će, kao što vidim, brzo prestati. Oblaci se cepaju i već se između njih pojavljuje plovetnjivo nebo. Kada se oblaci porazmaknu toliko da između njih proviri plavo parče nebeskog sukna, dovoljno veliko da se od njega može skrojiti mornarsko odelo, onda se kiša ispadala. Tako mi bar priča jedna još uvek lepa engleskinja koja stanuje u istom pansionu kao i ja. Ona je bila pre no što se povukla u privatan život slavna igračica svetskog glasa i oblika koja je na svojim turnejama videla skoro celu površinu zemlje, a ova malte ne celu površinu njenog lepog tela. Miss Mary ima pravo. Nebo se naglo razvedrava, oblaci se razilaze, tek nekoliko parčadi njihovih vise okačeno o Šneberg. Ja sedim na prostranoj terasi moje sobe i proučavam u Bedekeru sve znamenitosti austrijskog Salzkammerguta, kamo ćemo, kao što smo se dogovorili, poći posle našeg sastanka u Salzburgu. Ja već sada živim u toj lepoj budućnosti. Vozim se sa vama po romantičnom Mesečevom jezeru, penjem na Geisberg, razgledam njegovu okolinu i sva njena jezera, putujem u Išl i pokazujem vam onda jedan lepi betonski mostić koji vodi u staru carsku vilu, a koji sam nekada projektovao. Brine me samo jedno, čim da prekratim vreme do našeg sastanka. 2 pune nedelje, čitava večnost. Vi se smešite i mislite na večnosti o kojima sam češće pisao. Da, draga moja, stoleća su za Vasionu trenuci, a za nas smrtne minute postaju katkad večnosti. Strpljenje, reč koja bolno zvuči, ono što se utrpeti mora. Ništa mi drugo ne preostaje. Hajde da se vratimo našoj astronomskoj prepisci. Vi me u vašem posljednjem pismu upozoravate da nismo učinili posetu celoj sunčevoj porodici kao što bi to red zahtevao. Upoznali smo se samo sa Zemljom, Marsom i Venerom. I to ima svojih naročitih razloga. Ti članovi našeg planetskog sistema su jedini pravi svetovi u njemu. Mars je već precvetao, Zemlja je u cvatu, a Venera je tek nerascvetan pupoljak. Mi smo pri našem putovanju smeli da samo malko zavirimo u svet Venerin, jer ga nauka samo malo poznaje. Ona zna da je ta planeta obavijena debelom atmosferom punom oblaka koji nam sprečavaju izgled do same planetske površine. Ta planeta ima, i to je sigurno, čvrstu koru koja je mlađa od zemljene i koja podleže dejstvu jačih tektonskih sila. Predeli na Veneri imaju sigurno bregova, dolina i vulkana. Njena vrlo vlažna atmosfera natapa te predele izdašnom kišom i stvara onde potoke, reke, jezera i mora. Sve smo mi to na našem putovanju videli svojim vlastitim očima, ali ne mogosmo da bolje zavirimo u te predele, jer nauka još ne zna kako stoji sa životom organizama na površini te planete. Pitanje da li ima života na toj susednoj planeti zavisi, pošto onda ima u izobilju i vazduha i vode u krajnjoj instanci od termičkih prilika na površini te planete. Zato sam se ja, čim sam izgradio moju matematičku teoriju, bacio požudno na Veneru. Molim da me rđavo ne razumete, moje namere bile su čisto naučne prirode. Hteo sam da, kao dvorski lekar te lepe boginje, izmerim temperaturu njenog tela. Nadao sam se da ću tu temperaturu moći odrediti pomoću mojih matematskih obrazaca. Znao sam tačno koliko su topli sunčani zraci koji dopiru do oblačnog vela atmosfere. Nije mi bilo ni nepoznato koji deo toplote tih zrakova biva reflektovan u interplanetarni prostor, a koji deo biva upotrebljavan za zagrevanje planete. Hteo sam, dakle, da sa svojom već oprobanom teorijom pronađem i izračunam koje temperature vladaju na pojedinim širinama planetske površine. Takav račun, kakav sam sa uspehom izvršio za planetu Mars, bio bi u slučaju Venere senzacija prvog reda. Jer dok su moji računi u pogledu mogućnosti života na Marsu dali negativan rezultat, oni bi u slučaju Venere dali vrlo verovatno pozitivan odgovor. Oni bi nas upoznali sa klimatskim pojasevima Venere i ja bih njih mogao predstaviti na jednoj mapi
sa koje bi se moglo očitati koje godišnje temperature odgovaraju pojedinim pojasevima Venerine površine, koliko je onda leto žarko, a zima hladna. Da, takva jedna mapa uzburkala bi ceo naučni i nenaučni svet. Naši meteorolozi bacili bi klimu naše zemlje u zapećak da se bave isključivo toplijom i kišovitijom klimom Venere, a tek biolozi, oni bi nam služeći se mojom mapom pričali nadugačko i naširoko kako bilje raste na Veneri, kakve životinje onda gamižu. Zato bi i filozofski fakulteti imali svoje venerologe. Bujica rasprava i dela potekla bi iz njihovih pera i sručila bi se i u žurnalistiku. Novinari bi sa njihovim fotoreporterima pojurili u moju mirnu sobu za rad da moje ime i moj lik serviraju svojim radoznalim čitaocima kao da sam kakva filmska zvezda ili bokserska njuška. No, do toga nije, hvala Bogu, došlo, pa zato mogu u miru i tišini da proživim svoje dane. Ja nisam uspeo da svoje račune dovršim do kraja, jer su mi nedostajali potrebni podaci o brzini obrtanja Venere oko njene ose i o orijentaciji te ose u prostoru, a svemu tome su krivi oni prokleti oblaci koji su obavili tu planetu. Zbog tih oblaka nije bilo moguće sagledati njenu površinu i dokučiti koliko vremena treba planeti za jedan potpuni obrt i odrediti osu oko koje se ona obrće. O trajanju jedne potpune rotacije Venerine imaju astronomi razna mišljenja. Neki od njih misle da je za nju potrebno punih 225 zemljinih dana, a drugi vele da se ta rotacija izvrši za 24 sata. Između tih mišljenja postoji dakle krasna razlika. Prvo od ovih dvaju mišljenja potpuno je neprihvatljivo, jer bi po njemu planeta pokazivala stalno jednu te istu svoju polutinu Suncu kao što je Mesec pokazuje našoj Zemlji. Samo ta jedna polutina bila bi stalno obasjena sunčevim zracima, a ona druga nikad. Na toj od Sunca zaklonjenoj polutini vladala bi prirodno bez prestanka ciča zima koja bi svaki delić vode ili njezine pare pretvorila u sneg ili led i istaložila ga na površini planete. Sva voda, vodena para i oblaci planetske atmosfere deponovali bi se u toj njenoj ledenici. A to nije, kao što nam svedoče oblaci planete, ni izdaleka tako. Da li je drugo mišljenje da se Venera obrće tako brzo kao Zemlja i Mars opravdano, ne može se za sada još ništa reći. O orijentaciji Venerine ose u prostoru ne znamo isto tako ništa pouzdano. Stoji li ta osa uspravno na ravni putanji planetine, onda na njoj nema godišnjih doba, jedan dan je jednak drugom. Stoji li njena osa koso, onda planeta ima i svoja godišnja doba. Taj slučaj je prirodno verovatniji, jer je uspravnost ose jedan izuzetan slučaj. No koliki je nagib te ose, o tome ne znamo ništa. U nedostatku svih tih podataka i nehoteći se upuštati ni u kakve hipoteze, morao sam da skučim moj program ispitivanja i da se zadovoljim skromnijim rezultatima koji su zbog njihove pouzdanosti ipak naišli na priznanje. Ti rezultati tiču se gornje granice srednje temperature donjeg sloja Venerine atmosfere. Ta temperatura ima, kako god da je ta atmosfera zasićena vodenom parom, svoju gornju granicu, ona ne može ni u kom slučaju biti viša od 97 stepeni. Stvarna temperatura sigurno je niža. Koliko, to nisam mogao da dokučim, no dragi Bog će to bez sumnje znati. Za nas je za sada dovoljno da znamo ovo. Stajala osa planete uspravno ili ne, na ovoj će biti i prostranih predela gde je temperatura donjeg sloja atmosfere niža od 55 stepeni, a to je ona temperatura koja dozvoljava i omogućava život organskih bića. Po opštem mišljenju biologa, da svugde gde je život mogućan on proklija, verovatno je dakle da je naša lepa susedka naseljena onakvim stvorovima koji mogu da žive na njenom tlu. To ne moraju biti ni vaši, ni buve, nego verovatno organizmi onakve vrste kakve je Zemlja othranila u najstarijoj periodi svoje geološke prošlosti. Postepenim smanjivanjem toplote sunčevih zraka i proređivanjem Venerine atmosfere postojeće na toj planeti bliskoj Suncu uslovi za život sve bolje i bolje. U tom dalekom budućem dobu, kada će život na Zemlji početi da se gasi, on će postojati sve bujniji na Veneri. Zato sam i mogao da moje prvo delo završim ovim utešnim rečima. Život na Zemlji će postepeno uvenuti da bi se na drugoj jednoj planeti ponovo rascvetao.
Moj izveštaj o stvarnim svetovima u našem planetskom sistemu, o njihovoj prošlosti i budućnosti ovim je završen. Sada ću, draga prijateljice, da vam redom predstavim i ostale članove tog sistema. Ovo je Merkur, najbliža planeta Suncu, a najmanja od svih, nije mnogo veća od našeg meseca. Sunčev mesec, zaista, kao što naš mesec pokazuje našoj zemlji samo svoje lice, tako i Merkur gleda ne obrćući se pravo u sunce. Tek usled svoje libracije zaokrene malo na levo i desno, ni Merkur nema osjetne atmosfere kao ni naš mesec. Zato su njegove termičke prilike vrlo jednostavne, još jednostavnije nego što su na mesecu. One nema gledajući netremice u sunce, ni promene dana i noći, a ni pravih godišnjih doba. Tako sam mogao bez velike muke da računskim putem dokučim kakve temperature vladaju na Merkurovoj površini. Njeno najtoplije mesto leži nesumnjivo na sredini njene stalno obasjane hemisfere. U zenitu toga mesta stoji sunce ili se tek malo od njega udaljuje usled libracije planete. Sem toga se odstojanje planete od sunca menja u toku godine, jer putanje planetine ima dosta veliki ekscentricitet. Zbog svih tih promena oscilira temperatura onog najtoplijeg mesta u toku godine između 300 i 450 stepeni Celzijusovih. Što se više udaljujemo od toga pola toplote, temperatura planetske površine biva sve niža i niža, da na neobasjanim delovima površine koju ne dodirne nikada sunčev zrak padne do na blizu 273 stepena ispod nule. Tu vlada strašna zima i tu se morala kondenzovati sva vodena para koje je ovo uopšte ikada na Merkuru bilo. Zbog svega toga nema na Merkuru ni traga života, to je jedan mrtav svet kao i naš mesec što je. Merkur, Venera, Zemlja i Mars, naši dosadašnji poznanici, vode se u popisu žitelja našeg planetskog sistema pod zajedničkim naslovom unutarnjih planeta. Jupiter, Saturn, Uran i Neptun nosi ime spoljašnjih planeta. No razlika između te dve kategorije planeta mnogo je veća nego samo položajna. Spoljne planete su u stvari mala sporedna Sunca. To ćemo odmah uvideti čim se upoznamo sa Jupiterom, koji je onako prvi na redu. Njegova zapremina je, kao što smo već jedanput čuli, 1300 puta veća od zapremine naše Zemlje, ali je njegova masa samo 320 puta veća od mase Zemljine. Zato Jupiterovo telo ima znatno manju gustinu nego telo naše Zemlje, pa ta njegova gustina je samo za 4/10 veća od gustine vode. Uzmemo li sada u obzir da je svaka planeta u svojoj sredini mnogo gušća nego spolja, onda uviđamo da se velik deo tela Jupiterovog mora nalaziti još u gasovitom stanju, kao što je to slučaj kod našeg Sunca. No između Sunca i Jupitera postoji jedna znatna razlika. Jupiter ne svetli. On je opkoljen gustom atmosferom punom pare i oblaka. Ona je obavila njegovo telo i sakrila ga našim pogledima. To što nam u dogledima izgleda kao površina planetina, to je u stvari gornja površina njegovih oblaka. Šta se skriva ispod tih oblaka? Kada bi njihov sloj bio debeo nekoliko desetina hiljada kilometara, onda bi se ispod njega mogla nalaziti ohlađena i iskrutnuta planeta ili bar takva koja ima žitku površinu. Tako su to zaista zamišljali i neki astronomi, ali računi koje sam nedavno objavio razaraju takvu pretpostavku. Ogrtač Jupiterov sastavljen iz lakih gasova i vodene pare ne bi mogao pod tim računima biti deblji ni u kom slučaju od 220 km. Zato se ispod tog sloja vodenih oblaka nalaze drugi teži gasoviti slojevi. To su slojevi metalnih para, a ove imaju prirodno visoku temperaturu. Zato je Jupiter ražareno gasovito nebesko telo, ali je obvijeno velom vodene pare i oblaka. Kroz te oblake ne prodire svetlost njegove usijane jezgre i zato Jupiter ne svetli. Ali on šalje svoje toplotne zrake u vasionu kao topla, no neusijana peć. Jupiter je dakle jedno toplo, ali tamno sporedno Sunce. Možda će se kogod usprotiviti da tamnom Jupiteru prizna visoki rang Sunca, no i pri najstrožijoj oceni nemoguće je ne priznati mu rang vršioca dužnosti i sunčeva poziva. To ću sada dokazati. Jupiter ima svoju rođenu mnogobrojnu porodicu. 11 pratilaca obilaze stalno oko njega, a 4 od ovih, oni koje je pronašao Galilej, su velika nebeska tela. Njih 3 su veći od našeg meseca, a 2 je od samog Merkura. Oni imaju prečnike veće od 5000 km. To su zaista pravi svetovi.
Oni imaju, ako nas naši dogledi ne varaju, svoje atmosfere. Njih osvetljava i sunce i Jupiter, a ovaj samo pozajemljenom sunčevom svetlošću koja se reflektuje na njegovim oblacima. Ali ti sunčevi zraci ne zagrevaju one daleke svetove, no zato ih Jupiter, vršilac dužnosti, zagreva svojom vlastitom toplotom. Ta toplota je dovoljna da se na tim svetovima rodi i razvije život, no da li ga onda zaista ima, to je danas nerešeno pitanje. Ako ti Jupiterovi meseci pokazuju kako to bar za neke od njih izgleda Jupiteru uvek jednu te istu polutinu, onda stoji zlo sa njihovim naseljenjem. To pokazuju moji računi. Oni uveravaju da bi ona hemisfera Jupiterovog pratioca koja nije okrenuta prema njemu i koju zagrevaju samo sunčevi zraci stajala na temperaturi od 84 stepena ispod nule. Na njoj ne bi moglo biti nikakva života, a ni na onoj drugoj, jer bi ova hladna hemisfera posisala i kondenzovala svu vodenu paru tople hemisfere. Priznajući dakle Jupiteru rang vršioca dužnosti Sunca, astronomska nauka nije imala prilike da oceni kako on vrši poverenu mu dužnost, zato će do njegovog avanzovanja u viši čin ili do njegovog penzionisanja proteći još koja godina. Sam Jupiter nalazi se u onom stadijumu razvitka kroz koji je naša Zemlja već davno prošla. On se postepeno približava onom stanju u kojem smo nas dvoje zatekli Zemlju na našem prvom zajedničkom putovanju. Metalne pare njegovog ogromnog tela kondenzovaće se vremenom i obrazovaće žitku jezgru koja će biti obavijena samo lakšim gasovima, vodenom parom i oblacima. Postepeno će se i ta žitka jezgra pokriti čvrstom korom, a na ovu koru sručavaće se u silnim bujicama kondenzovana vodena para planetske atmosfere. Jupiter će dobiti svoje kontinente i svoje mora, kao što ih je naša Zemlja nekada dobila. Njegova atmosfera će se pročišćavati i oslobađati pare i oblaka, a sunčevi zraci protreći kroz nju do same planetske površine. Planeta će doživjeti svoj prvi dan, ali ti dani neće biti kao oni na Zemlji. S početka još topli, oni će brzo zahladati zbog velike daljine Sunca. Za kratko vreme pokriće se mladi Jupiterovi kontinenti snegom i ledom, a njegova mora smrznuće se do svog dna. Život se neće na ovoj planeti nikad razviti, njeno veliko odstojanje od Sunca osudilo ju je na sudbinu mrtvorođenčeta. I Saturn ima i rang i sudbinu Jupiterovu. Njegova porodica skoro je isto toliko mnogobrojna kao i Jupiterova, jer broji 10 meseca. Neki od ovih su dostojanstvena nebeska tela sa prečnicima koji idu 1000 km. U toj svojoj porodici vrši Saturn dužnost Sunca, zagrevajući njene članove svojim tamnim, a i toplim zracima. Ni za Saturn ne možemo još kazati sa kakvim uspehom on vrši tu svoju sunčanu dužnost. O tome nam ne govori ni njegova ordenska pantlika koju nosi ponosito preko svoje grudi, jer ni u Vasioni kao ni na Zemlji nije orden pouzdana mera stvarne vrednosti nosiočeve i tu ima protekcije. Nauka još nije načisto zbog čega je Saturn dobio svoje visoko odlikovanje, široku srebrnu pantljiku sa tamnom prugom po sredini i sivkastim unutarnjim obodom. Tako izgleda onaj geometrijski pravilni okrugli Saturnov prsten, jedan od najčudnovatijih objekata Vasione. Njegovu ste sliku sigurno mnogo puta viđali. U svojoj stvarnosti taj je prsten još veličanstveniji, samo njegova širina meri punih 50.000 km. Prema toj širini je njegova debljina neverovatno malena, tek 300 km. Zato izgleda taj prsten kao da je od hartije, a kada ga gledamo po strance, onda se i ne vidi. 2 veka od vremena Huygensova, koji ga je prvi jasno opazio, mučila se nauka da ispita prirodu tog Saturnovog prstena. Danas znamo da je to roj nebrojenih čvrstih tamnih pratilaca od kojih se svaki kreće oko njega za svoj račun. Pa ipak nam njihov skup izgleda tako pravilan. To je zato što Saturn drži to svoje jato svojom privlačnom snagom u dobrom redu. Kako se taj prsten formirao i zašto baš samo kod Saturna, to je, kao što rekoh, još jedno nerešeno pitanje. O Uranu i Neptunu, koji su po svojoj prirodi bliski Jupiteru i Saturnu i od kojih prvi ima 4 pratioca, a drugi samo jednog, ne mogu vam ništa više reći. Oni su suviše daleko od nas, a da bi se na njima i njihovim mesecima mogli sagledati kakvi detalji. Nedavno pronađena planeta Pluton nije izgleda znatno veća od Merkura.
Ohlađeno nebesko telo, ono se znatno razlikuje od svih spoljnih planeta i njena putanja čudne je prirode. Ona je ekscentričnija od putanja svih ostalih planeta i leži sasvim koso. Zato mislim da Pluton nije dete sunčeve porodice, nego samo prisvojičan. Pitanje porekla i očinstva postalo je u posljednje vreme predmet naročitih ispitivanja astronomije. Tom prilikom je utvrđeno da neke leteće zvezde koje se u određeno doba godine pojave u velikom broju na nebu vode svoje poreklo od izvesnih kometa koje se raspadaju. No ima meteora koji ne ulaze u tu kategoriju. Takav jedan zasvetlio je baš sinoć na nebu, ostavljajući samo za tren oka svetao trag iza sebe. Bog zna odakle je došao. Možda je on samo komadić kojeg velikog nebeskog tela, pa je lutajući po vasioni hiljadama milionima godina uletao u naš planetski sistem, približio se našoj zemlji, a ova ga svojom privlačnom snagom uvukao u svoju atmosferu, gde se trenjem usijao, ispario i rasuo u svoje molekule. Dugo sam razmišljao o ovom neočekivanom gostu naše zemlje, ovom simbolu kratke ali sjajne karijere. Nije li on slika i svake sreće na zemlji?